صل على نبينا اللهم 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 صل على نبينا mencintai Nabi lalu ku mulai dengan ziarahi ahlul baitnya yang suci mencintai Nabi lalu kami mulai dengan mencintai ahlul baitnya yang suci para wali-wali dijaga ilahi siapa membenci pastikan diperangi mereka lah rahsia Mesir aman sentosa Azhar terus terbela melahirkan ulama Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala nabina سيدنا الحسين يا مدد. سيدنا الكوني الله. anak Sayyidina Ali putra Sayyidah Fatimah wajahnya tampan jiwanya pemurah adik Sayyidina Al-Hasan memiliki haibah pernah menunggang di belakang Nabi maqamnya terang bagaikan matahari pengunjung yang datang tidak henti-henti ziarah penghulu pemuda syurgawi Husain bin Nabi An-Nabi min Al-Husain أحب الله من يحب سيدنا الحسين حسين من النبي النبي من الحسين أحب الله من يحب سيدنا الحسين حسين من النبي النبي من الحسين أحب الله من يحب سيدنا الحسين gembiralah wahai pecinta cucu Nabi cintamu dibalas cinta Rabbul Izzati Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala nabina Sayyidah Zainab Ya Madad. makamnya bersinar Allah. cahaya dakwahnya tidak pernah pudar Sayyidah Nafisah binti Sayyidina Al-Hasan alim allama menjadi rujukan kuat beribadah katanya berhikmah guru kepada Imamuna Syafi'i sebelum wafatnya sempat mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 6,000 kali Syekh Saleh Ja'fari Imamul Azhari Ya Allah dapat bertemu Nabi Syekh Saleh Ja'fari Imamul Azhari Ya Allah dapat bertemu Nabi Al-Karam ujian dua beristiwa kepada kita begitu menawar Syekh Abdul Ghani dari Mulyadi anak kepada Syekh Saleh Ja'fari berjumpa di tariqah dengan para muda memuji Rasulullah dengan berqasidah Allahumma salli ala nabina 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 Allah
أبو الحسن شاذولي أبو Suara anda pelan, Syazuli Abbas الحسن Hassan. شاذولي أبو الحسن شاذولي أبو الحسن شاذولي أبو الحسن. Kuat lagi, sekali lagi. Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Syadzuli, menyebut tentang orang-orang yang soleh. Syadzuli Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Uhibbu Shalihin wa Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Syadzuli, Abul Hasan Syadzuli, Abul
tarbiyahnya hebat, aghrab jamalan. Dengan Sidna Muhammad mengingkar mengata sasayanan Nabi, dicabut permata ilmunya dari hati. Ya babal Mustafa, ya babal lin Nabi, adkhilna min babi ila sidna Nabi. Ya babal Mustafa, ya babal lin Nabi, adkhilna min babi ila sidna Nabi. Berpuluh tahun tetap beribadah, tidak makan minum, tidak tidur. Salawatnya masyhur, salawat radiyah, juga salawat syajaratul asliya. Badawi Abul Fityan, 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 Badawi. Okey, suara anda semua. Badawi Abul Fityan. Badawi Abul Fityan, Badawi Abul Badawi. Badawi Abul Fityan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar.